بناوی خدای رحمان و رحیم. حمد و پسندان جو خدا ربه. صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد علیه السلام و لسر آلو اصحاب و احباب ویتوان با حتی رجا قیامته. تماشاوانن هجا امدیسا برنامه خواب به هلبسته که پشتی خوندنا قرآن پیروز هلبسته که از پیشکشیو بکم پاشه میوان برنامه از بوابدم داناسین. هلبسته می ایرو شیخ عبدالرحمن اختپی شهید چشم جلادم. شهید چشم جلادم هوادارم ببجنه را ده علم عشق نقادم روایت کم جعامه را جهر کس را روایت کم همی خلقان هدایت کم نقاطان از درایت کم محایم جدرسه را محایه حاضرم هر دم اسیر و بهش و سرسم گوزلف و کاکل و پرچم بلف بیتن بباعی را بلف بین کیسوی تازه بساس و جوش و آوازه رخ عاشق دبت خازه جبر تیره د جرگه دا خدمگین من دنیف جرگه کشاندم حالت مرگی دما داویج دل زنگی دکم افغان به دربه را جبر دربه هیلاکم از حزین و دردیناکم از کباب و سینه چاکم از هوس بازم بیاری را هوس بازم بخم خواری جهان یکسر لمن تاری جمنتن نالین اوزاری سهرگاهان به فجر را ده فجر و زهر و ایواران دکم فریاد و هواران قوی دورم جنازداران بریندارم جحجر را جحجرات بریندارم حزین و دلکل و جارم سرابا جمره وک نارم تلف بو روح و جام پیرا تجلا اقدس توره پری پیکر صفت خوره بساغی خستم گوره دبم آتش بنبخیرا جنفخا سور حجرانه دکم فریاد و فیغانه کتم دریای نیرانه شکر دیسا جخده را بله تماشاوانن هجا براستی او شعرا هرگبار یا شیخ عبدالرحمن اختپه جبو وی زمانی وی هرگبار ام دبیجن خدا به هزاران رحمه لگوراوی بکه گوراوی بهشت به شیخ عبدالرحمن اختپه معلومه ویجی سال 1805 دنابنا سال 1805 و 1910 ده جینی الگنده چناراخ الگنده چناره لاختپه عالمه کی کرده یه 100 سال 19 شیخ عبدالرحمن دسپیکا خوندنا خو اول لجم باوی خو لگنده اختپه و لنک باوی خو کریه پشترا چویه لباشور کردستانه لمدرسین جودا خوندنا خو خلاص کریه اجازه خو شستندیه پشتی وفات باوی خو هاتی گنده اختپه و شونا باوی خو درسداری کریه به زمان کردی گلک پرتوک نویساندیه شیخ عبدالرحمن اختپه عالم زانا نویسکار استرونوت و انسان کی روشنبیر بو هرم آخوا رونی کریه تماشاوانن هجا ایرو د عشیر د برنامه عشیر مده
ام لبینگول نافچه بینگول ام لسولخانه ام لسولخانه لگنده یعنی دال لشرف میدانینه لگنده یعنی دال لشرف میدانی به عشیره سولخان را ایرود در حق عشیره وانده امی هف پیوینه بکن وکی هند بینن براستی جواتک خوش جواتک گش عشیره سولخان آماده کری ام جی لسر ناوی خباتکار و نونر تلویزیون رهبر و لسر ناوی و تماشاوان هجا توا ام سپاسداری خو پیشکشی عشیره سولخان توا دکن جبو و جواتا گش جواندن سر هف براستی جبرگو جوات پر بو مخواست مکانکی فرد ام برنامه خو پیک بینن جبروی عشیره سولخان براستی جی سیدای وان پیشکش وان پیشکش عشیره پیشکش مالبات خو همون حال و درانه بس جداهی یک و برنامه هایی انشالله کلی که ده هنشی و جدای تماشا بکن معلومه متوایی هر ما سرحد نخاسم بینگول برای ما به زمان زازاکی داخلن اوشی بلکی جبو دولمندیا و برنامه جداییه که برای ما و بزازاکی بشتغلن و بزازاکی بحثا عشیره ها بکن انشاءالله امی کلی که در باس ببین میوانه ما یگو امی بان را هف پیوینه بکن لتنشتامنی راسته پیشکش عصیره که سید احمد چلیک هیه هم خیراتن برنامه ما که حجی خودش ورازی به مالاوا آوا به ام سپاسیه خو پیشکشی ودکن جبوگو یعنی همو اندام عشیره پیشکش و سیدا و روشنبیر والبر جواندنه سرسره هاتنه رهبر قنالی سرسره هاتنه سرچاوره هاتنه امجواره سپاس دکن سرسره مرا سرچاوه مسافر من سرچاوه صاحب خودش ورازی و دریه خو یه دل خو یه مالا خو وجمر فکر امجی پیروزباهی خو پیشکشی ودکن تماشاوان نجا دیجوات آمد شخوا همو برادر هم تماشات کن جدل دهات از همی آبدم داناسین لبلی جبرگوی وقت بسین هم ادناور چند نوا از بیجم جواتامه سیدای ملا رضا آونان هی سیدای ملا مهدی سوین چهی سیدای ملا قدری اولوق هی حجی خیاستیم بارش هی و یه ده همو یگو ما ناوان نجمارتنجی نهال جواته هون تماشا دکن ملا سیدای ملا یاوز هی انشالله ام میکروفونا دم از درجی جماعت جیبکم بس برای هر کسی پیشکش عشیره که حجی سید احمد چلیگره امی هفت پیوینه بکن لتنشتامنیدن که حجی نهاد قنات هی که حجی نهاد و اوی ایرو وصفام بکن انشالله دم بلکی اجی مداخله بکم بزاروای زازاکی که حجی و پرسی خوش که حجی احمد بکه بفرم که حجی Allah razı rehber TV'ra aşirema kayo programı meytiya inşallah maz yine ben yardımcı Seyit Ahmet Çelik maşma başnas Seyit Ahmet Çelik gelir Mustafa Hacı Gülü'na merkez şerif rava Hacı abi ana aşirema solahan aşireti tarih yira çara olmaya çay yerleşmiş bir şımana eski tarih hazar hotset Irak ravumya zonayı çıkmazdın Irak ravumya ma ben Diyarbakır o Mardin Sultan Şeyh Musa Sultan Şeyh Musa bir sponsor ujatmenda بعد 20 sponsor ujara ve hareket کرد o me genç kışta genç dar yeni ra yosermen yozumstormen ujara o meşi mezra yani ekonomi bayırlı o meşi medres tola men tabi uja ardeko tem bineki yani idare ra yani ujara göç kerdi yani bivla o me ihtiya yani jogmahana tedi yaklaşık 250 serra bivla yani uja vakt nüfus diye sebep idare ra bivla o me kotitiya به حال حاضر مقدارك مازن هوتاي 5 devont هوتاي 6 devont nüfus mayası yerleşik cemaat sevvist küsür soy isim est bivla hani aşırı
%50 yani nime kere diyar göç kerdi. Yani sebep yani ist göç bir İstanbul'da Harpiyat'ta Türkiye'nin her tarafına bir villa. Yani ucama eşken yani anı biraz zor yani tespit bir gerçeği. Ujara omu mezra nomi aşireti solahun yani ihtiyar ma pilma o vakta omu nomi solahif. Alif mesela zaman mı da Ali kintimina yani Alif. Ondan sonra Kazım Terevat Kuji yani Kazım ma otirzon yani geçmiş. Ne hayır. Amr Apif. Apif solahif. Efendim Kazım Kuji Ali Deziv Kuji Aponiv. Fakat yaşlıyın vakti omu kumun vakti yaşlı hürmet ki yaşlıyın solahif. İhtiyarın solahif. O münasebetle Amr Apif buna rağmen yani ihtiyar kır hürmet ki yani o zaman yani ma otirzon yani miktarı mazun o meyitya efendim o zaman hatta ekaz ziyade ekaz takriben 6-6 nüfus jest. Yani bir villa efendim itadım ben yani yelvirkek hacı 6000 nüfus. Ne valla iteva. İteva böyle. 6000 hey belki daha ziyade yani belki tedi mübalağa be bizanım 6000 nüfus jest. ما هنظن belki 1000 ziyade genç ne biraz man yazın. Hacı abi tabi hem zarı Bingöl sualakon tevir Bingöl ist tabi. Tevir Bingöl ya zarı merkez Bingöl ist. Elazığ'da ist Harpiyat't. Malatya't. Osmaniyat, Adana't, Muğla, ondan sonra İstanbul. İtara bir villa. Fakat John binoda şehrin binoda ist tayi fakat ağırlık en şehrinde. Ağırlık her vakti göçker şu uca. Geçimin hayvancılık efendim arazi ekilen biçilen yani arazi ku münasip yani zaf çinil yani hayvancılık kerda. O yominiriz holif tımotun destek yobinif yani istişareyin vatı ihtiyarın kukert vatı pilon kukert. Yani her şekil ne olursa olsun hadise milyon yine de cari bir ay hadise ku pey ihtiyarın ku çözmüş geldi. Yani ku men domi pisler ku men ihtiyarın hadi işte margin mesela yani ne tabi dese ponjastara yani ihtiyar mazdaf yırtmayını pürün bu mar ne kaydin وقت مرة سجى يعني إنسان ماد يعني إنفير ماد إنسان ماد مثلا إسوتا يوسر إنسان ماد رحمة حج سعيد بف لاج محمد علي حج تشيتيف وتكي حج تامير يعني يوشا كيس ولا خون يعني بين ما من بقبيل فندم حج أحمد لاج فقي إبراهيميف حج أحمد دال قران لاج حج أحمد حج مصطفى حج سليم قال قولينج بف حج خليل بف فندم قال قولينج ديف فندم وبرا مثلا حجي يعقوب بف رحمه ومبف دجن قراف افندم وجرى في التشيين افندم كحج شريف حج حسن بف كحج شريف افندم وجرى افندم تشيين مزرعة حجي تسلم بف حجي تشي بف حجي محمود حج محمود مقصو مزرعة كوم بف مرة باجي بلكي ما حجي قامة ما با ondan sonra حج كريم كاخموت طالورد ki hacmavın ki aziz yagiş yani yo mamina vejiş gökçeli yonu devmayasta mavın ki aziz yine haştayı biz ihtiyarın eka avu ondan sonra aynı irtihal kerdi eka hali hazır ayk ist cemaat ma ondan sonra tevere ist merduma tevere ist efendim tayyib Rızavi mesela Rıza en güldüm var encümenti kerdi yani ma siyaset kerdi ondan sonra ek hali hazır rıza devam ken tayyip mesela ana dönem ve enişkene bekir gidişat devamı en şekilde aşirema min khud min zarak kavm khud fakir kuriz destek veriyor efendim kimsesiz kuruyor fakat tahkim çoğu isteverez kabul nikert yani çünkü ki yün bivse yani mümkün mertebe yani mümkün yine bağlı yine zarı yine de pekukert hal kert safi. Vakti anı tever binatı mabin yine aşiret göre biraz yoksa vakti aşir bin kertmiyor. Tabii de çile keşif biraz ya. Mesela vakti o meitya mezrara o meitya binatra seser civar seser kaydiya
مهاجر Rus vejiya. Masalar, xeyt masalar ve ver, çenik solaki bifse, muhacir bir şey, komşu Suriye, komşu Avrupa, komşu ne bileyim çeşitleri bildiler. Yani kıtlığı bir şey imkan çini. Zafin ay aile kaydiye. Ay aile kaydiye yani vakti yani zaf yani yustakınti o zarar ko zaf girt. Ay itiyadment. Yani ay itiyadment dema vakti Rus ömür 2014 vakti Rus ömür Muş 2015 1914 1915 ömür söylako payız ömür söylako uzun stok söylako ment yani masalar hatırı ve ver işgal Rus'tu. İtiyat yani kavim aşir olarak ömür bilmabın kudu milis naru ve arma gavur besniyik. Mehmet Ali Hacı Çetiv efendim Fakir İbrahimov, Fakir İbrahim Hacı Veli, ondan sonra Mehmet Ami Veliov, efendim Hacı Emirov, Hacı Maksu, Hacı Kerim Stadi, efendim ondan sonra Hacı Mustafa Babi İbrahim Taş, ay ekabir yani belki nomentik ki benim bir an şimdi bir ama var vacı. Ano o me piser binatı khud istişare ki khuriş binatı khud asker Türkçünük, devlet Çin'e, Osmanlı son dönemi, efendim Cumhuriyet kurulmuş gibi o binatı, yani İttihat hüküm devlet Çin'e, yani khub binatı da o bize millis, binatı khud şekil ordu çıknaru, karşı Rusya mukavemet kerdi. Mukavemet vakta kerse yosarronim niverda Rus masalarına verik. Yani bil ahire baş serrek, Çanakkale'ye ayzarına askerlik ziyadment şahut itya, av asker omu Parçayın çadırına bin adar, o karşı bin adar. O me it yani vendan ileri gelen o ve biri it ya ve masakin. O me piser istişare kert. Ay parça va ve ma cadra o me ma veşun ma perşun yani yiyecek içecek yiyecek çıkçınık. Ve madem pişmana yüzü ser nima müdafaa kert o. Yo desne roj zahmet bevni. ما خود بیناتی خود سالن خود فیلم بکر پیاتون خود بدرس تاریخچمان خود بنیک بش وقتا ان قبول کرد استشارت ondan sonra ders proje askeri istirahat کرد بعد ders projona o me piser sarı zemlik vun sarı zemlik mil avdal sarı keçer mil berroja ve adı polis zaf ot piser adır nata yani adır zaf girt ki ve karşı taraf biz onu ben kuvvet omu ورجعوا مسير صبي كوت حركات زرد دو مرة حاج حسين بابي إبراهيم تاش لو قل جوريا كم ما بيني وسميرجو غالبي وقرباسيت قل قربان سري صار وجا أنجو قومتانيف وجا بشيد حاج حسين ondan sonra Hüs avlı beyt kadde okuna esir mend hotsir gindestib yani بعد hotsara hemen o ki hani vakti o ki meseleyi tabii ayrıyatı bilahare yani evladın nimeyin reni zevce 85 yaşında hamatal evladarcı o müdafaa hani yine asker destiyor Cumhuriyet hatta peni Temmuz Poncis Tevak hatta Poncis Tevak devam کرد Rusya kırılma vrazya. Kırılma vrazya vakit Rusya pesleri onca Dimaşi o zaman hani asker Dimaşi yani tip bu aşk yani asker çünük ren kuvvet bu aşk var yani mar yardım bekir var yani asker ma bu mesela çünük Pirik Tayyip Celil davet yapmıyor yo Beşir yo Sincar en memleket yani biz ponç değil. Deyce ay biz ponç tane ona çok tepeniyor mu? Pier bir şey. Yani ay biz ponç tane çünüyor mu? Yani pier bir şey Osman أحوال أنا ودني كار بيرش يا شو ما جواب بيش يعني زوب توا نبونسه ما نين خير ين تشتغل شو ما بيرسين يا حق أرشيش باجي شو ما أنا عشرات عشرات أفضل وصل genç mahun ki وابوني yaşlın خورا اختيارون خورا örf adet خو وبني كريه وörf adet خو gelenek خو بني كريه وور örf خو ويجي adet خو ويجي وقت اختيار خو بس ناسني genç خو بس ناسني اختيار genç خو حسب بكر genç اختيار خو hürmet بكرse mağlup nibeni. Çünkü hatta ercil mağlubin yom yavrashtıç. Guru kumyon memleket yani o kahar bir perugün şmaçıra an guru hana kert şmaçıra itiyat tepyamin o guru hatta kabul niker nyomo.
çıtara oynuyor mu? Birlik beraberlik inanıyor mu? İstişare tabii birlik beraberlik inanıyor mu? Yani birlik beraberlik vakti milyon millet etbefse ama millet mağlup niye bana? Yani bir millet vakti bu batı hal hareket intiyedir neyse ay millet çökmeye mağluba. Yani kom ben var yani bir kıymetine niye kıymetine niye? Onu fakir kurholif. Efendim kimsesi vakti yok Greko böyle bomester cirholif. Örf adet yin göre yani gerçekten de söylaki misafirperverif. Yani misafirperverif. Kom ki ben var çünkü kom yok ki ben var. Ber destin tutur menetniken sarçımın ser yani. Hacı abi en söylakon nomi Kazı söylakon. Kazı söylakon 1936 idi. Vakti ki Bingöl'ke vilayet o zaman ma itibarlı muşif. Vakti itibar vilayet Bingöl Kazı söylakon nomi aşiret solanıf. Aşiret solanın nomi aşiret manapa. Aşiret maz öteden beri binatı o devlet zaf çelişki çırınıyor mevraştır. O 925 hadisesi o genel yo silindir devlet millet taraf yarına o ayrı. Tevir ayrı ama bin ana yeni dal yani aşireti solakon yo devlet diyor çekiş çıkış niye mevraştır. Tamam yani binatı rand bir yertra. 960 36 vakta bu Bingöl'ke vilayet çar hep kazır lazım. Yağı, Karlova genç darayeni. Ay solakon aşireti solakon yani nome aşire manapa. Hatta İnkılap Cemal Gürsel 960. Hatta o vakit arşivde o zaman aşiret terakir Solakhan tene verdi. Yani Solakhan asıl ismiyi Boğlan. Yani aşireti Solakhan pe vakti bay Boğlan ya. Nome manapa pe aşire ma yani pe nome aşiret Solakhan ujar olmam. Allah razı. Devan gün navi günde. Şen ev Devma mesela Kahmut est. Evveli Kahmut est. Efendim Serçir est, Gaçır est, Dijnik est, efendim Mezra est, Mezra Kıcı est. Ondan sonra ücra bir efendim naver. Çirke bonkon şeref mergi selika ver ziyarı güziyer efendim Lancınek, Gümeseydon, Dahavi Gümeseydon, Kayrun efendim Pir Mezra'yı tabii pir aşırı. Guerra Hero ver masala 32. Guerra Hero efendim ver masala haşikla en pir mezrimay. Evet. Tam muhtariz jest. Hem yeni dal. Eka daha muhtarimay ma dev bir girde hizmetre beni tepiyament myon kedici bahre ve ver ker dijnik Sayar muhtariva. Sayar hune eka hali hazır bağlı gençlere. Hali hazır bağlı gençler. Mezra mesela asıl merkez malgumatlara olma hali hazır sınır genç daha. Yani mezra ekonomiyi bayırlıyor. O zaman mezra kış bir mezra pil bir. O başka o mesela bir vakti o ite anzarı merkez. Yani tevera tevacca 76 cunca yani şimdi 76 yani sadece devlet mesela şimdi Kazı Solakhan bütün devamda ist. Yani Kazı Solakhan bütün devamda ist. Efendim şu Karlova mesela Ayzon ist. Bir Armelu efendim Elmalı ist. Efendim şu merkezde ist. Ondan sonra şu Talvarı ist. Şu Kuşburnu mesela gayet ist. Yani Solakhan vilabiyayo nüfusu gerçekten vilabiyayo. Ana yani belki çıkımı yüzünü ezaktiyar ama rabacı Allah razı Allah khirişma kabul bikür. Ma devam bak. Seyda Mala Rıza. İşte razı hadiye. Seyda xubit şinas kerdiş maşma bişnas. Ez Mala Rıza mezre Solakhan rav, mezra Qij rav, Laj Haj Said Haj Mahmud Mehrano. Ez asılhu Solakhu ap Seyyid Ahmed Çeligo ek kabul bikerse. Ma apu berarze beni. Fakat Haj Ahmed Tekçivat ma mezrat çar hev şağ vuriştu. Ebu ecdad ma Yo çalışmış ama o çalışma baş bir kere. Çalışma gizli hem o tava piyasat için. Hem o şma tamamlamış hüküm ademdo. Çar hev bere olarak yaşamış bir. Tu vakti kad ve khud raşon khud mevlud khud örf adet khud yerine gelince mayo taziyet yo cenaze dema berme yerine gelince mayo vevud desiyobin guriyat govend kert ma siyaset khud her şey khud ma ayrı gayrı ma tu vakti kad nivrazo
aşire sualahun Hacı Ahmet ve 6000 tespit zemevraş 200,000 hali hazır mıdır kayıt kerdo. Ev tekiz Osmanlı arşivi Bingöl'de de şu hayışmayız peyasta. Şu Osmanlı arşivi ama tek detay bilgi sualahun görüyor. Mıdır est? Mezre sualahun 1445 avav. Yondes nevhoneva 54 nüfusa. Dev mezra kadimi yo deva asıl sual kuji mavun nome-i Ahmet kolpra omoja dev ikerda ava ma zerrimi vazen egerse zaman seda zaman heyest şekildin ilave bikim. Şuma müsaade bikirin. Ez şiari xub bacı vaj. Hacı Ahmet çike kozaf veşva Allah terar razı. Mezra yerleşmiş yakik bir. Malakat bir darba. Yakik yayılmış bir. Aşire sualahun zaf yaygın yo aşira. Fakat ma benek hazırlığın ni da kusur üzmeuni. Ölen tarafı ramaomi. Hon pe dareyini çamlık pe dareyini de asıl ujara ome le dızır yozumustomen Hacı Ahmet tespiti zafrın. Hayvan paz zafı ome vakiniz yozumustomen ujarışı mezre sualahun şonu kuvayo bendiyor. Vun serrekiz mavun gomen Nasro Mehmet Emin Yusuf'un uca kıştışmaz ruhanişte şonu addevi. Uca şönti kere gomen Nasro macirvun. Uca yozumustomen şonu ve kuvayo bendiyor. Vatşma çabin vatma an derid bin. Ome berdi. Mezra pil ujadmen bilahare ome sualahu bütün in mezra qıjra uriştu. Xerbe bavyonin belü nome tek meriyaro mavın meriyare hacı velo. Yani kolhuara mesela ay en velon gomyal ay ki hacı qamonun ön tedre en hamado tera uriştu ome. Xerbe Selman Emro cirvin ki hacı mahsub storeme hacı mahsub nomdar velatif o belü başlı insanın tarif ya hacı mahsub en emiroz ujar emiron o velo zaten bereyo beni. Ma ujar zaf niş Hacı Ahmet marran dirzon ma ni kharapın. Ma qom hora zaf haskin qom ma qadim qom بشرف وبحسات كوت ان memleket tu vaqtekiz firin nido inşallah terap beznidin. Sedam ez zazaki de bejim kusura menne nerim serpiyat çekiriyor fakat belki eksikliği çedibem. Ey beremen aziz delal ma dünyat kerd gellek khiyal ma da ari zafmel kumal mani persa haram halal ma khapeti ayşe toni ma şıkıt kalbi insani erod ma hemme peşmani ma çıkıda hesap doni ejvara teşekkür dikim jibo aynına ve hendik bu serpiyat çekiriyor kusura menner sel Allah razı Seyda mulaqadri oluk Seydam maşma bışnas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibetul muttaqin ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ila yevmiddin. Ver avul muzafir may tever ome, ikher ome, sarışmo ser ome. Bad ayra, aşiret üyesi may zahuntiya. Cehemen sarışman maserus ez malakadri laj Hacı Hüseyin'o Hacı Hüseyin laj Mehmed Emin'o laj Bekir laj Fakı İsa laj Halit laj Hamed laj Salah laj Süleyman laj Bilal laj Mikail hatta uca sınır mı? Kado apma izahker tabii ki Irak'ra Diyarbakır'a gençe yayılmış bir hata eteme. Asıl devma ve kadimi mezrava nome ayo nevizi bayırlı. Ucara omme tabii ki aşiret mensubu her ücek yerleşmiş bir ebuhu ehunu arzen do nomo verin var kurmancı. Nomo neviz oyma pınar. Devma Nevay ponç kiva, vistu daha bir suadi tedeist. Hot hep yabancı ibn hemme tabii ki mensup aşire may. Şuma var normalden hana hu takdim bir kere takdim tabii mala olarak aylema hali hazır ehonot ya bilamme hiri çar hem malı mara neist resmi zeist fakri zeist. Devmad
tabii ki müfti mazist, vaaz mazist. Cemmi rahatına 6. babıma mala teri çinip, Fekha İsa adına pirik meno. 5. babıma vücadız aydi el yazısı yok Kur'an-ı Kerim öst. Uyarı immar tabi anabi şıma mensup çeben bibi aşire mazatan bölva masvalahi ama öncelikle şıma din hu takip bir kere vendiş takip bir kere. Cahil yok grup verneyi karanlığa sürekli sıkıntı tadı biraz yana. Vesiti zare kitabı o tipi yazılıyor. Ana tarafı ise ayma Hal Mahunte Malamedin Malavusuf, Seydo Malavusuf baba tarafına piriki o ana tarafına pirikmano. O tipi tabii ki yo geçmişteki ma viyortra. 1967 doğumlu ez. Aşirema genelden tabii ihtiyaca emiyon ayet kaydiyor. Aşirema kısmen eğer sıkıntı tadı vereceğiz, inhumyon halkaya da yansımış tevir nibiya. Misafirperverlik in, haskerdiş in, taziye in, veve in, genel aşiron binora farklı. Örnek yo aşiri. Komşu aşirma zare salahon Tavus aşireti esla, Umeran aşireti esla, Çolmerg aşireti esla. Hem mahet saygı değer, aşiret ki şiddetine ki merhamet ya. Vazda kıble mayob, din mayob, kitap mayob, aşir zaf söz konusu ne? Aşir yok kabila, rajiko sıkıntılı vazda olma karşıma, o rajid mahvayirti az sıkıntı bık mani ver zaf dergib. Gelenek may verin hem o devamken, yani %80'in üstü yani hem o devamken, o mevcut durum tabii ki zayıfi her bölgede biraz ya, madz biraz ya ama az yok kısım, zaf ne o. Etiyadız tabii şuma tava persin buyurun. Seydam en pedes en Kur'an nuştuş çen ser onşma desto yani ana çen ser. Babim 1908 doğumlu. Babi kura beraber hali hazır 113 yaş yani so hiriyesir yo mesafe o. Normalden de babi o hana takribi olarak maseser hesap baka rani hirseser yo zamı peşonda. Kur'an-ı Kerim hisseser yo zamı peşonda. O farklı tava persin buyurun kerem kere. Şma zobi tavanlık olsa ama bit Seyday Halmahunta tabi ait iz aynı el yazısı kitap pirikma yani pirik dadinma o baba taraflar pirik malı medino ait iz el yazısı kitabınızı est yani ma uyarıcı ni da materyali var ko ma baba kudur baritiya tabi bölge desin. Kur'an maniş ki bir artiya ama kitap omen el yazısı o söz maşra önce halku Allah şımara razı. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam aşıma beşnas özellikle hocam ana aile, Solahan ailesi, alim, seyda, medresa bas ano bir kere. Örf, adet, taziye. Buyurun Seydam. Sadık'ın cemaate saygıya ustayım. Kayla bile farklı. Mikrofon çıbık. Şimdi Gelle bir selam Ahmet mapyarın sarıp. Esasen el cemaatu rahmetun vel firkatu azabun. Allah Celle Celaluhu tavsiye kert. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tavsiye kert. Fakat ekşime müsaadeken az kayla kormancık sevker. Şuma çıka kısa kense kısa bir kere selam. Ahmet Yat Nabimin Mehdi'ne her ne kadar cümlerat bin bela Mehdin fakat Nabimin Mehdi'ne Hazır bağım bela bana Hazır bağım daha aydın bana fakat vakası kavmiyete inşallah kaydar edikin az başta Hacı Ahmet'e teşekkür edikim örf-i adet ve gelenek aşireci çarımaları zavmala kadrici anlatmış kırın. Hakikaten zanin aku ez zanım.
از لاوی ملا محمدم ملا محمد لاوی سیده ملا خالته سیده ملا خالت لاوی سیده ملا یوسفه 1982 1882 سیده ملا یوسف هاتی گاچره گاچر جگوندکی سولا خانه سیده ملا یوسف مدرسی دیکر انسانه کی به حال خدا بو انسانه کی yani ne bağatı bu, ilm ve irfanu ve ibadet bu ye. Kalı kimin emezin. 114 sale da ahina ve aşireti usul adet ve urf adet ve aşireti da 114 sale ve çağı sedai emezin şukara hizmet seçmiş kiriye halaj em hizmetkar ve aşirinin. Em hizmetçi ve aşiri konanın. Belki جي وشاي بهوا دشمش بي كل أفضل القوم خادمهم خد تعالى ماجي جوان بن مسينا خد تعالى ماجي داخلي وان درانكم زانينا كما في عشرة ساي كري جي فهم كري دورة 115 سالي تاريخ عشرة دسمة دا هي عمره مش دورة هفتية هفته günde ve aşiri bunu haft haban kısa kiriyor. Dına ve hafte günde da tamamı van aşiret mensubiyon da haft haban kısa kiriyor. Sonunu du haban karar dayı. Mezunun bu gotaçı meseletü ne bu? Her gün ki da insana ki yetkili bu, insana ki kısa dikir, edinacı da serseri kha serçavi kha. Embejin nav ve 115 salanda belki dora hafte haşte hadise çebunu ve aşirida. Hakikaten yani em yine muhtaç eder ne bunu. Ne de dava koda, ne de şeriata koda, ne de usula koda, ne de kültüra, aşirida, ne de insaniyeti da, ne de misafirperverliği da. Yani em yine muhtaç aşiri ku derin, em güç birayı heven. Ömeranji biraymenin, tavziş biraymenin, çama Xuda Azze ve Celle gotu innemel mu'minuna ihvatun birayı ben. Fakat sıkıntı aşire kuçi buyu da nav aşire de hal buyu. Bir yardımya der dureji nav aşire de hati hal kırne. Malumu nav meda inki hadise çebun darbaz bun. Yani kısa karandır navanjı hoşnene. ملا أحمد آبي من هبو 6 سال دنا في عشيرة دا مدرس تكر ملا محمد بابي ملا قدري زانه 5-6 سال 7 سال جواري ويجي درس دا سداي ملا خالد قالك يمي تفزانن مسبب قضاء كي بو مسبب وفاة كرشو أوجي دورة 1930 يعني وفاة كريه سيدي ملا يوسف معلومة يعني حقيقاتي حال أبابو وشاينا خشيبو فقيريبو تشتكي تنبو سيدي ملا سعد الله قال لك الطريق في هذا ديدا قال لك من نفس سولاخان داس بكري برشان ملت برشان دمر نون خشيبو تشتنبو مهاجري هاتنه بكسيبو بخديبون عشيرة سولاخان هم سداي ملا يوسف خلاص كرنه هم سداي ملا يوسف قال لك من مزن خلاص كرنا لوما ام حالنجي ام د خدمته في قوم خدانن ام جوان راجي متشكرن ايكو شنو خدا عفو مغفرت بك ايكو مانجي خدا تعالى ما اصلاح بك ملا قادر تشتكي قلت قال بران وقتا inancu اعتقاد تنه بمرود almıştı ben خدا عز وجل تبي جماعتي تشيكن الجماعات الرحمة والفرقة عذاب واتاكو جماعات شينه به صوني خسرانه pişmanlığı. Elhamdülillah hata iroji hata nahaji yani aşire men dinav aşire da be eku mensube aşire ben de derbaben em tebci vata acı ki çi buyi em yek şahs ki بقوله يك شخص كما حركت كري حتى إيروجي نهاجي الحمد لله ولا اختياري ماجي عندك بنا ياشلي ماجي خلاص بنا
fakat eko tedbi duratınca inşallah umutlinin fakat inancı i'tikad vata hebe em kültüra xavanda nekin toplumeki vata kültüra xavanda neke illa o aşiya ruki filiz ederdik. خدای تعالی متوانجی اصلاح بکه خدای تعالی متوانجی مغفره ایکوچون عفو بکه گلی بران والله جماعت رحمت ام گره به هبرابن ام برابزان براتی بکن یالنز سخنتیابی ولاتی نخوشی که مهیه ام هفدو نخوازن ام براتی نزانم بکن گنجلغی مکو نها نزانن براتی بکن نزانن عقرباتی بکن ام گره نخوشی خواه لی خودی تیه بکن ام گره جمزنای خواه را جمزنی خواه را حرمت بکن بشکی خواه را شفقت بکن چونکه خدا عز و جل وارا مرکری رسول علیه السلام جوارد ویجه وقتا کو و کلتورا وندا نبه حقیقتا عشیره سلاخا جدر کس نکاره بک شکلکی نباش وصفه وان بده دناب عشیره سلاخان دا سی تشتیا سخ بونن اسپر özür dilemiştim. Tiştekune layık insaniyet ve İslamiyet evet da yasak bu. Yani her ricayı halke bir şevtine haşa tiştekidin zulmeki bikın şunu bunu. Ev her yani yektu muamele cezkalını zikir bikın. Da aşira salakanda birlik hebuyi, beraberlik hebuyi, kültür hebuyi, misafirperverlik hebuyi. Hatta gaçır semal bunu. او گنده کو امتدا هاتن دنیا منصوب عشیره سلاخانه سه مال بونه علایی که عسکر زوستان که حتی بهار خودی کرنه انزانم علای عسکر چند حبن سه مال بونه قالی که ملاقات ریوان یعنی اصل وان جیو کو امجگش قسمه که امجگ عشیره هاتن علایی که عسکر تابوره که عسکر حتی بهار سه مالان خودی کریه بچر خودی کرنه کقمت هبو حج کریم خالی باب من او هبون اوان دستک دایی شرف دستک دایی هیلادن دستک دایی هیلادن دستک دایی تابوره که عسکر سه مالان خودی کرنه حتی بهاره هینا دربازی مشیبونه خدا تعالی اف kültüra insaniyet ve İslamiyeti tekrar bime bede nasip kirine خدا تعالی متوانج اصلاح بکه مزنی ما کچنج عفو مغفرت بکه اجوته وقت تشکر دکم مسر سر شواره هاتنه جبرائیل مدن جهنن بلکه کرم کن سلام خدا لسر ما و لسر و به ایکو گهداری ما بکن خدا تعالی متوانج خدا خیره قبول بسیدم خدا جو راضی حجاب ما شما بشناس نه خوش بود صحبتا گلک خوش بود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ملما سيدو ملما بطور حوالان خرا الله خير وما صار شمان سر إنهم تشكر كان أزوارا تشكر دكم سر شاورات سر سرات ناوي مغياس الدين از لاوي حج أحمدم حج أحمد لاوي حج سعيد لاوي حسين لاوي حسن لاوي واسمان لاوي قاسم لاوي شمس خان لاوي صلاخه اما داكي حسن شمس خان براي حسن بابي واناي هاتن گندي gelin tepe bu Kahmut Türkiye gelin tepe günde Kahmut imanın babamın kalimin Kasım Uramayı durayım hatını yağı da emçün gırvasi kali babamı gırvasi damayı uranın o elhamdülillah bağlı kültür akını عادتنا الحمد لله عشيرة ما ناف خلقي دا تي ناس كرم بمظافر پروري تر مظافر پرورم ومازني ما قد يجي رازي باب اوانا تم مرا پیشیوان بون geçima mez به حيوان بون ام دركتن زوزان هاويني دو سيس سيد ام زوزان ادادما
Dura em dahat me genim dajotin be me pez xwedî dikirin. Ewqa tev ser çavara hatine zwara teşekkür dikim. Ez aşira xwe teşekkür dikim. Cemaateke ew hat top kirine. Ser çavara hatin ser sera. Ve Esselamu Aleyküm. Sedon tevkhir atın serçava Rehber TV programı ve piroz bu. Un serçava rahatını. Yani empir kurmancı kısa bir herhalde dikkatle paşi ne kenim. Ki yani hadi yavuşlarım. En iyisi Türkçe konuşalım değil mi olur? Zazakizma var. Zonni. zazakir kısa bir inşallah. Şuma pir xeyr olmuş, sarı şuma ser olmuş. Program şuma hayırlı uğurlu. Türkizma var. Hoş geldiniz. Safalar programınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah yardım etsin. Şimdi hepimiz akrabayız. Seydalar burada fazla o konulara girmeden ben Rıza Çelik, Mezralıyım. Yani babam 200 yıl evvel gelmiş. Bozkanat'tayız. Eski ismiyle Düerne. Düerne bu ev diyoruz. Zabit eşkin ki zazaki kısa kalbik. Ha, ezazaki vene aneva cemneva. Maddesi serverci omu Düerne. Pirik moğumu. Babime 1896 diyor. Birinci Dünya Savaşı hatta gedükşü uca bin yeveştepe olma. İverinin makkısı ki rivati Birinci Dünya Savaşı Guevo Düerne tam so ponştin. Estağfurullah so heştin omu piser. Şi savaş terat şora stekon Hasan Galat. Yani mezeliğin uca yocadı. Cirvun mezeli Düerne Guevjo yocadı Çin maşı mezeliğinizdi. Tabi ay so heştin şi ponştin tepe omu. Geri kalan Peru şehit kut. Yani mahin sülale khunyo mar ma anay var elhamdülillah ma bısılmoni. Her çiravet ma bısılmoni. Hemen eski akbir Refah Partisi İl Genel Meclis üyesi var. Siyasi olarak zaten bana Refah Partisi Refah'da geldiğim için hani değişmiyor Refah'lıyım. Yani doğrusu Milli Selamet Partisi Genci Kolları Hacgıyasyonlarla birlikte çalışıyor. Ma piyah evtin ve Refah zamanları hana onun devamkin. En buna yani ek müsaade şuma est yoçik var. Bısılmonu gerek hayır bısılmonu biş. Şahiden aya Fethullah Erbaş diye Van milletvekili şuma şınasın. Fethullah Racik kısa ki hana va khoji vena damma va şuma savaşın Fethullah Erbaş, Mehmet Elkatmış, Ahmet Bilek. Hiremi hukukçu, Hiremi milletvekili. Ve marava şuma savaşın Mısır. Kheyre hoca Şımaşın Mısır uca beri mahun çide Hüsnü Mübarek idamken idamla yargılanmış ben Şımaşın sersi ve mahunmişi havaalanı şeştin yani 6 kişilik yol uçak manüş uçak şi Kahire havaalanı demek var Seyfülislam herhalde Şımaşın aslında tehmin kenan Seyfülislam Laj Hasan el-Bena yani Lajek babayit mi bu yodu toplantıya katılmış bir ya. Bunma bir maşı mahkeme mahana kıl bavır, sirse maşı mahkeme onu tera inçi ummi. Yani tır ummi kafes, zarı kafes hotiyas haf genç ad biri sürmüş mahkeme ki bunma ummi bunma va ma ummi netiya savunma inubad bun benti ma yine hire haf genç Türkiye el ezer dunin yiz benti madi. Bun mava teravacı ma avukat şımaya Muhammed'e savunma şımakin Erbakan koyucu maşravutin etiya Mahmud adavramı. Bun şi terava Arabi bun baz nizon genco tera tıkse ki bun mani tera hüngür başı ke bermi. Yani ihotiyesemiz yani zekjo bermi bun mava ya ma hata kerd ma sekerden çıra gerke bevermi. Bun ome bun mava la kheriye bermi bun va isterse va Hüsnü Mübarek sırsı ve maidum bikir sıkıntı maçine elhamdülillah yani lider mahun lider verdi. Hayır yima esta umona şımaşravutin etiya. Bısılmanı gerek anav eğer ma elhamdülillah zaten ma bısılmanı aşırı maz belua tabi ma pirutiyedir suelahi kabine verici
Hacı Ahmet ve Mehmet'ir teşekkür ederim. Geçip ma davet ki Allah razı yemek izdama Allah tera razı. Hacı Ahmet ve 6000. Yalnız zerre sualakun irma bu mentıkı khud bomar ma seçmen olarak sualakun 6000. 8500. Ezon. Ne yani sualakun evuna. Genel olarak nüfus izmapers, bu genel nüfus maperse herhalde 5000 diyarı. Ay ezona çünkü yani emir sayı önemli ne? Önemli olan inanç mücadele. Evet. Tabii yok mücadele o ayrı. Bun bağır sersi ve ay mahkeme bun çiker bun askeri mahkeme bun red ki. Bun başımani bun eğer ya uluslararası ya hukuk kartı mı est bun müvet müetçi bun bennet bun müvayek şıma ma mahkeme kabul nikiri dünya mahkemesi şıma ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ben Mısır devleti ka gırda itibariyin yerle bir ben. Neyse bunun devneri bu vaktin sabah ertelemiş sabah ki şu tabi bu sabahir o mahkemen naru yo bina hune ucad inso teraşın sidit. Şun zerre yen tever persan çıtı. Bunun bana tiye ihvanonu bina ihvanona ihvan şun zerre yen sücin şaye bina. Bunun maçı ki savunmayında bun va tabi verici hüsnidir kısa kerdaşev serse bun va şıma şiri ma haber dön şıma mahkeme ertelenmiş kert rej mahkeme bun maumeneti ana kelme ver bun ma khojira bun va şıma reneşin rej mahkeme vispon rej qadir raj vis şeşin bun faksumi ya havalu faksun bun va ma verdi ra hiri ser cezaevi kötra bun ma verdi ra ana zona Başı İstanbul'da merkez efendi ma Hacı efendi kert yiz o mevzuca. Yi bad mara o mevzuca. Fethullah bun eni o taraf bun misafir turist. Bun eşe uca bun meniş nasne. Bun da turist şıma o mevzuca ma savunmuş ki hana ma verdi ra işte ma iyi ma kaşına avut Hacı mer ma tazi. Yani hana buna. Yeter ki insan vayir bin inanç üzeri Selmani Farisi çıtava ve Selman'a lecistomya. Ay binovan mafulun aşire Ömer izva Hazreti Ömer va eze Selmanya. Ve eze Selmanya Ömer lecistomya. Eka önemli olan ma yubinir holov hakikaten ma pilon khur saygıliv ma gencun khura hakikaten hasbek qehumi. Haskerdiş qehumi ma alimun khur saygıliv. Yine bu yakta zek kısa ki ma güeşeyiz çünkü duyarınız ma bu yakta hoca Seyda Mala Abdülmecidi yani Seyda Girdujav. Devmat bu yakta Seyda Pirzun medrese yani 20 kiriste fakir ma bir fakir girdi. Yani hoca herkes kıymet yubin zonu pilon may vejo kıymet yubin zonun habere yubin kirdin. Eka tabi mahin kelm bevin zaf devnik şımarene hayır o mesari şımoser program şımaz hayırlı oldu Allah yardım etsin. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Galek memnun hadi jorazibe. Devam jindik mahma çandaka. Nomeme Tayyip'u Laj Yakub'u öncelikle Muzaffer başıma hayır olma Sarıçı Moser malı mayıta ondan sonra ihtiyama yaşlı mayıta piyonu hürmet kano Sarıçı Moser olma Allah Teala toplantı maz hayırlı uğurlu kano kuma hayırlı Allah ayıbı kano şu an piyonu hürmet kano tekrar Allah hayır ki Mehmet. Kaki Hacı tu tişkibeje Seyda Bey hun malam Mahmut Bey hocam estağfurullah Seyda hun serçavar hatını ma şımar minnetkar rahber TV'ir yedime qom khur etba'i khur ma minnetkar kerum şma ujara zahmet yomu ma emir şmade şma misafir ma emir şmade sağ ol hadi tarazi şma sarçı monserum Allah Teala hayır şma kabul bikir niyet şma halis Allah Teala inşallah şma yardım ken amin bereket hayırlı bir do rakam bir est ya vakti ben bir takip kesse ben muvaffak ben bütün birin kurabana vakti ma bir takip kesse ma muvaffak ben vakti ma bir ke ikisi ma sıkıntı olunca ما شما زاف تشکر کن الله پاک ما شما راضی قوم ما اختیار ما شما پیر ساری شما سرمه اگر خطی که ما نزدیک من نقصانی که ما از بیست قبول بکیره ساری شما نسر
بله تماشاوانن هجا براستی برنامه خوش بو برنامه گش بو امیرول صلاحخانه بون یعنی دال لشرف میدانی شو یعنی دال همه مرد کاربیج پایتختا شرف خان پایتختا عشیره صلاحخان یعنی همو جور بلا بونه بله سروکه عشیره پیشکش عشیره که حلیم قیا ام سلاو رز و حرمت خو جی صلاحخانه ام پیشکشویت کن استانبولی دو تلفن کربو گوتو بو از نکارم جبو شوبه جبو اف پاندمی هی از نکارم استانبول ورم بشداری برنامه ببم لیبل خصوصی سلاوه خو بواسطه تلویزیون رهبر هم جی خبات کارونو نره تلویزیون رهبر هم جی عشیره صلاحخانه و هم جیش تمام پیش تماشاوان را پیشکش کربو ام جی سلاو رز و حرمت خو پیشکشی که حلیم قیاد کن سروکی عشیره ای ده آماده کربو که حجی دلی خجمر وکر خودش رازی به وی وصفه که حلیم جی کر براستی جی یعنی هونجی دبینن تماشاوانن هجا پیوک پیشیا یا کرداهی دبی پانایا ریا دا آوایا گندات پانایا ریات خویایی yani aşira Solakhanji, Seydayevi, Haciyevi yani hem av manzara oldariya aşire peşçava radığı evji didireydan go seroke aşire u peşkeşe asire u rispiye aşire vasifa hoyi İslami ji, insani ji ve urfi ji kirine hakikaten hem atmosfere germ heyi nava andame aşire nava mervade hem heyecanek oli heyecanek dini heyi hem gelek seyda dehundur aşire dehne brastici gelek aşire zgariyam Solakhan haqa seyda nahat nici muhakkakani geleki kefama ani balamekşan az bawarım balawjikşan az bawarım destewji barname nabe bes damaj bu mahatu vaqatandin mebser ji xist ame dama xob dawi bikin em jî spasiye xwe pîrozbahiyê xwe carek edin pêşkeşî kekê hecî û kekê helîm xeya û tevê ev civatar û niştiyan pêşkeşî hemiyan dikin heta bernamak di heta giştina bernamak di her şad û bextewar bin emanetê xweda bin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.